ايه ده؟ هو الاهلي بيكسب؟ لا استناني بقى كده، استنى. ايه الجون اللي دخل فيكوا ده؟ يعني انتوا جبتوا جونين، ماشي يا عم، وبلس 90 بقى، واحنا الاهلي وجرينتا والجماهير النهارده شطفتكوا بصراحه. العب بقى يا عم، خلي عندك دم، وشويه كلام كده للحكام على اساس ان انتوا مظلومين يعني وكده. بس اهو كسبتم، وطاهر محمد طاهر والله احسن من زيزو واحسن من اي حد كان في الماتش ما عدا تريزيجيه طبعا، يعني تريزيجيه ده في حته لوحده. في حاجه بقى عايز اقولها بالنسبه للاهلاويه اللي كانوا بيقعدوا يقولوا لك الحكام ومش الحكام. ضربه جزاء هي يا معلم وما اتحسبتش. مش عايزين، مش سامعين لوكلوك يعني؟ ما حدش بيطلع يتكلم، الاعلام ساكت، عدت ولا علشان سموحه ملوش حد يعني ولا ايه؟ ما تفهمونا. وبالنسبه لمحمد شريف المخيف، ايه ده يا اسطى؟ يعني في حد بيعمل كده؟ مش كده يا ابني، مش كده. انا عارف ان انت عايز تبقى مهاجم بس مش كده. وفي الاخر انا هسالك سؤال، وعايز ترد، مش عايز ترد براحتك. دي ضربة جزاء ولا لا؟ ويا ريت كاهلاوي تتكلم بضمير، وما تقعدش تقول انا مش شايف ده مش ضربة جزاء. قول الحق بس كده. سلام.